Voin October ni sari sang ni somni pali hian Mizoram Commercial Vehicle Union General Headquarter Executive Meeting ne ania Mizoram Sarkara oil man ti niam tura an ngen na chon omzia anei lo awangin October ni som pali sang ni somni pali jing daruk atangin tiam chin omlawa din ni se antia hei hi district tina kalpuivek ni se duty po inda ni se anti Mizoram Commercial Vehicle Union Executive Committee meeting chuan hetiang hian tatlungna an siama Mizoram Commercial Vehicle Union hroitu te chuan oil man sang tiniam tur hian ni som parugle ni somni pali September sang ni somni pali khan Mizoram Chief Minister chu anlo mutoa 10 September ni som pasari sang ni somni pali khan Taxation Minister po anlo mutobuk ani malak mek ani thu share in Resource Mobilization Committee a soiho turle cabinet a soiho turin thu anlo cha tichuan Chief Minister in cabinet in kan ngai tua anga in kalni se kan ti tu asoita ka wangin Mizoram Commercial Vehicles hroitu te chuan sarkar an ngen na chu hlo sama anin ngai ta ani oil manalo sanvele khan commercial vehicle zong motor ezona namhangte ezona ahong hal ti kan ria sarkar reti sandil vengal mai athalom ni kan ti a ama ero chu sumdong motor zong red asan chuan nitin mamo ele bar zong ahong hal don awangin mi puite har sa na siam claim zongin motor fair rang ti sang lova oil man tiniam turang en zok kan ni a kan ngen na alo tling talo ero pui kan ti a oil man ti niam ani ma chu October ni som pali sang ni somni pali jing daruk atangin tiam chin omnawa din ni se antia tin district tina duty po inda vek ni se antibok oil man sang hen na satingin lir thea e zong te baka zoram puma mi point kantor meka thlaina zor thlangin kantor ta ani anti tona hian notice te da oil man hi kan sang filol lakani antia oil man sandan heting hian an soi petrol hi red hluya liter khata cheng somko pathum point somruk pariat ni in red thara hian cheng somko poko point somni pali ani a zazela som pariat in apunga red hluine na anin thlauna hi chenga le paisa somwa paruk liter khat zela ani a diesel hi red hluya cheng somria le paisa somthum ni in zazela 10% in apunga red thara hian cheng somriat pariat le point pani ania a in thlauna hi cheng sari le point somsari paruk ani sarkar in projected additional revenue 92.84 crore lai mai mu antuma wanga zoram mi puite min sorfu hi kan rathiam theilawa keini Mizoram mamo bu faile cha khai phur te point choi bel chuan kan tlan thei tolawa kan din mai angai ta hi mi puite hriat thiamna kan ngen ani anti kan hriat thawangin zoram puma kong ache em veka kan motor te kong lai atlangut zela kan motor pa chi sang a in el tiakin achena sa a kong cheda wanga kan motor in ator mek la in oil man alo sang bokhi ke ni lir the e zong tu te tan chuan kong chebok oil man sang bok awang hian oil man tal aniam lo chuan losing kan tlan thei talawani ti in hriat tiana an siama oil man sang le kong chalu tu ka wanga lir thei e zong ten har sana kan to mekhi sarkarin kan dilna minti hlotlin sak theilo awangin Mizoram chunga lir thei number plate eng zong chu tan lawading vectorin an ngen ani Mizoram Commercial Vehicle Unions member nilo tepo kantan vegani ti thria Mizoram Commercial Vehicle Union malakne hi thlop theu turangen anni a thu oilo le komo bol an oma harsana anchunga alo thlengani chuan Mizoram Commercial Vehicle Union in mo kampur lowang te in thuchua an siam ani